Hi guys, welcome back to my YouTube channel Akup Vlogs. I am chak chabiga hautrinaida aiwa khara thamjage. Aigi previous video da noina support tawbiba, share tawbiba, subscribe tawbiba gituma yam nungaijai. It's already crossed 1,400 views, guys. Me atokpa gitumakti it's a small thing, but for me it's like a big start for me. Me atokpa giti lakhs of views, million views lakpani ato di starting the 1,400 views lakrabase noi gi support tobi gi pagi tamak noi ne share tobi ba noi ne subscribe tobi ba gi tamak sumai oi bani haibse thajai do guys yam nungai je have to haininge ngasi gidi chicken manungsa chicken gizzard chage champut squash leire chambra celery leire aduga naka king chili chagni mayam chaba hawse ko hojingai da pathana toge hawse manungsa duge mahini hawai chak chabda shimana napi gumba vegetable side da shimana yobse adum yam pame dia mangda ba hawra
favorite. Ah. ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ. 시수 ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏ.
Thành bao ra. Six bằng ngay rồi. Ồ, sao? Bận ghê tội. Ăn lát rồi cơ. Dạ. Yum soft tao hả? Chả bị thử cái đó. Sipun depan apa? Final. Sabra. Okay, ma'am. Thank you so much for watching the video. Mathangda muk kari cha se haibra comment tobio seafood ti tobi hingnu khara lega tawrage seafood ti seafood yom dam phamdo ani leba yom se ga kitang lape ba to ge kitang 1 week 2 week ngai piramo to pa kari cha ningbra habiro to jarake. Thank you.